Hello, I Xposed ye baby I'll be am the check send your mouth. Dina Asamoah and your jabba entrepreneur MSNC. So say crowd hit it up. Dina can send me a no crepa. Was on there Atopa so for say dear one no metrans or no dine or a person wanted was so for say. Was when you could crack Atopa or be an zip point me to Musadia when you're ready you could say Dina Asamoah. Ana no make cancer me who say asofo bi no mo se wo mo cancer bi na wa ankasa won cancer wo e den wo ko cancer wo bi Jesus mercy wa ankasa won deliver ho enso no o deliver wo bi ya bia me kasa wo kosi asofo a wo ye ma asem obadwaman no o de nsa to so a he transfer the fornication in your life. So ko shi osofu bi obo adwaman no de nsato so bompa na say adwaman ho no di ehwe wa. Ntu bonsa wote wa kane no a wo wakora wo ma sore no na wo mpema na wo mpema na nso ko di sofu bi achi ye na wo sama sadwen wo sama ma sadwen nti na say be careful the pastor you go with him. Nti aso hwe wo ye sofu a ne nenam. And I saw for the pastor he learn a hands in your head. So for the necessary with this one. Shall we ye one who papa. Yes, of Ubia Neso could in a chip. Now, and none will be from North. Hey, now, me. Software you won't qua with the announcing I mean a macanya mea se metu for fenya mea semo. The over can be intimate stop me. Na o Kristo ni wo di bone no wonye ntom nsakra no wono saa nipa no nyame san no afiri na brabom nyame san no na sa me nyame mfa saa asofo we mam so mewa me ena nya ne nsem a okeka nso ntina metumra Kristofo bi wo ho a wo mu di nipa nsem tumrika ekowura ba bi o mo mpe Jesus enipa be ka se enipa se dabi me da na Asamoah de mapa ho Seme pa na sofo we de nyame de be mam sei Atopa sofo we sofo Atopa nyame fa ne mam da ye che okura nso a wonko anu ntum ye pesa o kire se nso unyi obi a umu asofo we biase as asofo no ni mu ha se ne obi a o ya na sofo de no ntumi a no aka kire urade Isaiah kan wo se papa enka mekọ nanso mano ho agufi mano ho nye eno se ne meboa wo tina na no meka se wo nyame frɛw na yedifo na fi se wo zip no utuma na bia wo se papa enka meka wasampa kama ye wadwuma no nanso zip no me dia boso me tum dia boso kra still is open when I close my zip and tighten the belt I don't know se me zip no me tum na aboson mi miemum pa minim and still open na asabi and some people the church members and smallest and biggerless people see my supporter and my naked na asolemba mpenyimfo nkuma ni nkase ne nketo mu nyina me zip na bie na mo hwa ma behwe hwa ni behwe mmade ni behwe mere mmade ni behwe o supporter ni wodeja santini me ka kire wo se wo ye sofo na wo trouser no to apapai na zip ni nya bomadenada Dana Asamoah obi anware no me nya wo nti na me ba bejeja me ho mama wo kenien kensa wo me nyankopon a me som no obema udi ehia wo de nti ameka sansa mete ade bia bonefo no de be ebe na dwese odi be yimi ahwe no odi ka provide Jesus odi ka provide nti mitu we nya bonsam na asima ware ye kwan na enye obi a me ana me ho dwome na mse me mpese makwa sofo obi a wo bompa ye no so di perfume ne na ma so chichema wo mo I don't like that prophet. And you are Epinum and pass off for almost spray when we tell my head and Yaduna or Mubun Crofona ye. It my wins to be and Cabina and a Cadia party.
nyom toni de eni nyame nipa de kana ka de ka ni sofo aware nanso se sofo bai eno asime de na de ni holy ebinom ni omo nyina ai waka woni bibi ewiase wo michi saade na sofo bi kasa me nipa wo nipa ekwa sofo entimi sem ekwa sofo sofo me say you should be above certain things, you should be above reproach. Sofo rob the zip do anya sofo wo ye demon wo ye devil. Sofo there you should live upright life. Those times you susane kasa sofo ba wo yiri kwati bi kwa mane kwasem na na boa sofo ba fa yiri kwasie obawe no asofo mo be nkofo yiri no hwie eyom hobby ebi ani anim o hwie nkofo go faf and obawe wo ye no ayo o hwie no afra I'm a man of God. Which man of God? Engineer Dynamo say enye force so be a man of God, enye force so be sofo aduma bebre wo ho unya aduma anya no akwaja me a man of God, man of God. There are things that you can do. Calling no, why did you see God? You didn't see God. Because if you saw God, then na sabe. So I friend Paul, onya encounter with Christ, you know, as sign, ni so by ni na sign. Oni me be, ya ka say oye Christo ni because Paul so na yenim no oku a Christo for, but Paul no ofi mu buy na it na different buy no, ono obesebi Christianity or preaching the word of God. Yes, Paul a one man temp osia de care for. I know they ka say we Christo ni. Na ka Paul ka say, "I me dem nipa, na me dem kum nipa de dan tie o mu na me kum ba ku bi anka ya. Na ejimie na no ka no. Eti asofo na sa de ne da ma no, e na me yi o. Onu kwa de wasan wi oba ni obeja so I fire boy. Who told you you are fire boy? Obo ma Paul we o so fire boy we. Fire boy we fi. Omo ma Paul we. Fire boy ne fi. Ye gu nyankopon ni mase ye gu kristosum eti they say kwase bia so ya no okaseti ya kristosum. Some people like us in the name of religion ye gu yesu ani mase mo da no be hwe gu no it doesn't mean anything to us because if it does who Jimmy say unko for ba na wo no why you are married and kwase asem say floor member ye na no ye twe ne san ya wo so for no ya what should ya dey ya na ma boile me boile enye Xposed GHFM Bruce. O subscribe. Etumpa na saka manuasi. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes. Hello. Keep watching Xposed GH, the best channel on all of YouTube. Yes.